laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال الناظم رحمه الله: فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر وخذ مقتدى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور، وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر، فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. بماكي كان بإمام الزنجاني رحمه الله بماكي: فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر. بماكي فدع أي بمعنى اترك، فدع عنك ترتو إمادا ما قد أبدعوا كونكو تاوتا بيدو بتاوتا كو جانتا بفي مولندو يمبي بدعاجي ببن بتاوتا بجانتا كدو ترتو دندانغال كونكو تاوتا أبدعوا بسنشي أي أحدثوا في الدين بسنشي كندر دينا وتوي نلانو عليه الصلاة والسلام كم بجنال لهم كذلك صحابة بفامال لهم بيتنال لهم وتنطعوا بسطني ولازم وأددا طريق الهدى طريق الحق لا والغونغا ونغول را والغونغا كان والنص كانيما أولو نصو إدلو نصوجي وتبتك قرآن ري الله ويك سنة نلانو عليه الصلاة والسلام واصطبر من يدا يهور دندن تبتا يهور أي بمعنى باو ببانجنا ندين yoga e ɓeɗo yimɓe ɓeɗa yoga e ɓeɗaaji maɓɓe ɗi tawata ko ɗi ɓe sinci kamɓe cheikh on ɓe fewtini yewtere nden ɗo e oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo ɗaɓɓowo gonga faalaɗo kisal ɓe makan ma wonde fada anka terto ma dendagal qad abda'u ko tawata ɓeɗo yimɓe ɓeɗaa ɓe sinci ka diina ko tawi ɓe ala ardiɓe moƴƴuɓe e muɗum konko tawata ɓe ari ɓe fuɗɗike e kaɗo dina ko tawata salaf alano e muɗum watanatta'u ɓe sattini e muɗum ko tawata sahaba ɓen kamɓe ɓe fawtanoki ɗum ɓe sattinano e fiyake ɗum ana mum sen taskike ɓeɗo yimɓe ɓeɗaa ɓeɓe ɓe jantani en ɗo e konguɗe ɗiɓe wowli ɗin kamɓe ɓeɗo yimɓe ɓeɗaa wano jantorɗen noon ka darsu yawtuɗo en tawi ɓeɗo no jogiti ko wiyete kon attanattu'u fi ddin bimana sattinagol lugginagol ka diina ko tawata Allah subhanahu wa ta'ala fawa neɗɗon e ɗum natugol e inɗe makko ɗen e sifaje makko ɗin natande nde tawata ardiɓe moƴƴuɓe ɓen natali e muɗum gila e ɓolɗingol kañum ɗiɗo sifaje makko e ɗeɗo inɗe makko walla waylugol firo ɗiɗo sifaje makko wa kadhalika nandindingol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e tagore makko nden ɗum ko piiji ɗi tawata ko ɓeɗo yimɓe ɓeɗaa ko ɓe naati e muɗum ɓe sattini ko waɗi noon si tawi ko tariqatu sahaba ɓe jogino o pellet ɓe jogotono ɗiɗo piiji fop e dendangal majje
kala ko yondire fiyake Allah subhanahu wa ta'ala ko tawata konko ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu janni nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe jannuno sahaba ɓen sifaji Allahu tabaraka wa ta'ala ɗi wono sahaba ɓen kamɓe ɓe landanoki nelaɗon alayhi salatu wassalam si tawi sifaji Allahu ko sifaji ɗi tawata haqiqatan ko sifaji haqiqa yankoji ka ko honno alhaali majji o wonire kamɓe ɓe landaki anil kayfiya ɓe landaki ɗum waɗi ɓe gomɗin e hoore wonde Allahu tabaraka wa ta'ala no jogii sifaji ɗi tata ko ɗi haqiqa tan ko woni ɗi nanda e sifaji tagore nden hay e hunde kamɓe ɓe jaɓi ɗum ɗo ɓe naatali hande kadi e ɗaɓɓitugol piiji goo toon kayfiya on no woniri ko ɗum addi si tawi imam malikin kawno ɓe wonno jannude nde oɗo neɗɗo natuno tawi ɓe kam duɗal maɓɓe o landiɓe fi istiwa'ullahi jalla wa ala o wi allahu wi arrahmanu ala al-arshi istawa kayfa istawa allahu tabaraka wa taala o wi e wonde ka hoore arshi makko o towi himo dow ton ko honno kanko allahu o woniri ton imam malikin ka jabagol mo ɓe maaki wonde al istiwa'u ko ma'lum والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة بماك وما أراك إلا مبتدعا فأمر فأخرج به ono neɗɗo ɓa o landike ɓe ɗum ɗo kamɓe imam malik ɓe fewtumo ɓe makani mo wonde towugol allahu o ɓanto ka hoole arshi makko ɗum ko ma'lum tabiti madama ari ka nususul wahyi idan ɗum ɗon ko annda ɗum no woodi ko wana noon ɓe maake amma kayfiya on ko honno kanko allahu o towiri hoore dow ton ɗum ɗon enen yimɓe ɓen e jinnaji ɗin bi mana enen tagore makko nen kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo ko wirnani ɗum en ko majhul ɓe maaki wal imanu bihi ko wajib gomɗingol ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko hunde waɗɗinde والسؤال عنه landagol ko honno kanko allahu o woniri ton ɗum ko bid'a non fi honno nde jibrilu addanno nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo landanoki jibril nde nelaɗo alayhi salatu wassalam janganno sahaba ɓe landaki nelaɗo alayhi salatu wassalam idan والسؤال عنه ko bid'a ko ɗo addi si cheikh Usaymin ɓe maaki wonde kala neɗɗo artuɗo ɓawti ɗum kanko kadi tawi alhaali makko on ko non woniri ko neɗɗo lamdotoɗo an kayfiyati sifat ko honno sifaji allahu ɗin ɗi wayi ɓe maaki oɗo ko neɗɗo jeyaɗo min ahlil bid'i ko jeya ɗum e jikkuji maɓɓe e sifaji maɓɓe kamɓe yimɓe biɗaɓe ko ɗum imam maliki ɓe tabintini ɗon mubasharatan wonde ko neɗɗo biɗa ɓe yamiri o yaltinaka nder duɗal ton few ko waɗi ɗum ɗo innete attanattu fi ddin ɗaɓɓitugol ko allahu tabaraka wa taala fawalima andugol ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un laaɓiji tati ɓe maaki yimɓe sattinotoɓe ɓen ɓe halkike sattinotoɓe ɓen ɓe halkike sattinotoɓe ɓen ɓe halkike waɗi neɗɗo affaire dina a eɓɓata e mbeleɗe maɗen a eɓɓata e faale maɗa ɗen ndaaru ko salafu wonno e mum ko wona e ɗum ɗum ɓe maaki terto ɓeɗo yimɓe biɗa koɓe sinci kon e biɗa'aji ɓe sattini e muɗum ɓe maaki walazim waɗɗoɗa طريق الحق لا والجونغول طريق الحق وطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ولا والنلال عليه الصلاة والسلام وصحابه بمعنى كو سلف ونو إمونغول جوجي تنغول دون لا والونا إهورنغول بماكي والنص أي طريق النص بمعنى نص جدين كو أدكو فتكو نصوص الكتاب ولا كو نصوص السنة ونا نتو جوجو تورو دين النص wana ya jaɓolundade nassu few madama nassu on no ɗon jogitum joni noon faamugol ma nassu on kadi wana antum famanta hoorema nassu on ko madama on nassu ɗon hoɓɓe attike ma rewgol e makko gila e sahaba ɓen e tabi'ina ɓen e atba'u tabi'in ko nandi e ɓeɗo min salafina salih woɓe rewi ɗin ɗon nassuji kon ɓe faami e majji ɓe sharhi ɗum ɓe jogiti an kadi ardu e majji e ɗum ɗon jogitoɗa wata hoɗe ɗaynama janfoma innugol aduna on fiyake makko waylike walla hoɗama ɗaynama janfoma innugol wonde ɗum ɗon koye zaman maɓɓe yahayno
ma wi'ugol wonde yimɓe zamanu kala ko kamɓe firanta hoore maɓɓe qur'anare ɓen ko waɗi noon ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe wonɓe e naatude ɓe sinca piiji ka nususuji ko ɗiɗo qawaiduji ɓe jogiti ɗum ɗo noon ko qawaidun batila tata ala kadi mahi sahaba ɓen elaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe acciri sahaba ɓen kon sahaba ɓen ko ɗum yottini konko ɓe acci ɗon ko ɗum ɓe ɗaɓɓiri en jokku ha ñande allahu tabaraka wa taala ɗon e ndiɗo leydi ɓe maki wastabir woññoɗa e hoore ɗum ko waɗi noon e zaman kala zaman si a inni pellet nelaɗon alayhi salatu wassalam e sahabaɓe ɓen ko ɓe wuuri e muɗum kon ɓe jogiti ko ka diina ko noon an kadi jogitorɗa ko ɗum kadi jogitotoɗa la shakka a heɓay ayɓe ɓe tawata ko aybinayɓe maka ɗemɗe muɗum ɓe tawata ko haɓirayɓe man noone kala noone no ɓe wawirta ɗum ɗo ko hunde nde tawata la shakka fi dalik e zaman kala zaman si tawi en taskike moƴƴa en taway ahlul haqqi ko yimɓe ɓe tawata jama on fewtayɓe yimɓe ahlul ahwa'i wal bid'i gilay aybingol e jammugol ɓe inɗe ɗe tawata ko inɗe ɗe anndanɗa hoorema ɗe tabita few ɗe tabita few ɗum waɗi si imamul ajuri ɓe maki ka sunna maɓɓe wonde ahlus sunnati wal jama'a si darama tawete ahlal bid'i ɓe noddiray ɓe konguɗi ɗi tawata ko konguɗi ɗuɗuɗi e inɗe nde tawata ko inɗe bonɗe inɗe kanuɗe sen daari shi'a arrawafida kamɓe ɓe innayi ahlus sunna ko ɓe nawasib bimana ko ɓe añuɓe ɓengure nelaɗo alayhi salatu wassalam sen daari khawarij e mu'tazila ɓe innayi ahlus sunna ko murji'a sen daari murji'a ɓe innayi ahlus sunna ko ɓe khawarij sen taskike ɗum ɗo en tawi ko piiji ɗi tata ko hawniɗi sen daari asha'ira e ko nandi e sifa maɓɓe ɓe inna ahlus sunna ko ɓe mushabbiha sen daari al mushabbiha ɓe inna ahlus sunna ko ɓe mu'attila kono yaari zaman kala zaman ko ni tifforta ko ɗum waɗi yehi ha de cheikh mouhammad ibne abdul wahhab ɓe arno ɓe yettini ko ɓe yettini kon bi mana ɓe ɓanginani jama on e zaman maɓɓe ko majjanoɓe piiji hewɗi e diina tawi jama on suuɗi ɗum karmo ko ɓe wuridaɓe buyi on zaman tawi no suuɗi yiituɓe ɗum ɗon ɓen fof jama o watti ɓe wiide wahhabiyankoɓe yaari noon ngol ɗon konngol ngol lahi ha ngol hewti hannde ko noon woniri hannde kadi buy e tata ko jogitotoɓe tariqatu salaf ko innugol ɓe ko ɓe jamiya binisbati ila cheikh mouhammad ibne aman al jami ma ɓe inna ko ɓe madakhila ma ɓe inna ko ɓe raslaniya ko nande sifa ɗiɗo piiji oɗo waɗi si tawi yimɓe sunna ɓen e zaman kala zaman ɓe heɓayde inde gonde ɓe dambete e hoore muɗum ɓe aybine kadi neɗɗo so a inni a jokkay as sunnatu ala fahmi salafi la budda bis sabri ɓe muñora so heɓa yeyɓeji mo alanaɗe ɓe gandi nelaɓɓen koɓe feƴƴini ko ɓe gandi sahaba ɓen ko feƴƴini ko ɓe gandi imam ahmad en ko feƴƴini ko ɓe gandi said ibne al musayyib en ko feƴƴini ko ɓe gandi imam maliki en ko feƴƴini ko koni ardi ɗe gandi cheikhul islam ibne taymia ko feƴƴinno eɗen andi cheikhul albani tigi ko feƴƴinno e ko nande sifa ɓen ɗon ko noon neɗɗo on si a inni tun a jogitoto ɗum ɗon la shakka a heɓa jarrabuye ko ɗon si kamɓe imamu zenjani ɓe maki wastabir si a selay bida'a jogitoɗa nahji sunna la budda bisabri ko ɓe muñoɗa sa muñaki tun a eggay ɓe maki wa khud jogito muqtada al athari wal wahyi cheikh abdourazaq albadr ɓe maki wonde si innama ɗo al atharu wal wahyi ɓe maki al wahyu ko alkitabu wassunna si innama al atharu ko al atharu allati thabatat ani sahaba mana wahyu on ko qur'ana e sunna asaruji ɗin ko konko tabiti e ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam mana jogito qur'ana kañumma e sunna e ko ɓeɗo sahabaɓe wonno e hoore muɗum e ɓeɗo jokkituɓe ɓe ko jogitino kon ɓe maki jogito ɗum filladi e konko tawata tanaza'a fihi nnasu yimɓe ɓen ari lurrude e muɗum min hadihi lfiqar bimana e fiyake ɗiɗo zamanuji ɗi tawata ko zamanuji ɗi wuruɗa e muɗum e mas'alaji ɗi tawata jama on ari lurrude e muɗum jogito an konko tawata ko ɗum woni ka qur'ana e ka sunna e ko tabiti kon e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam so yimɓe ɓen pooɗi ɓe neeɓi lurrude ko ɓe lurri mas'ala o yiltumo
ka qur'ana kañum ma e ka sunna e ko honno sahaba ɓen jogi tornomo par ce que masalaji diina ɗin ko yowndiri kon e fiyake diina kan kala ko innete pelleto ɗum ɗo ko diina ni sahaba ɓen kamɓe ɓe rewirino ɗum allahu tabaraka wa taala par ce que qur'ana on e sunna on koye zaman maɓɓe tippina allahu kadi wi e zaman maɓɓe ɗon o fewtini alhaali on e maɓɓe tigi mukhatiba lahum o wi alyawma akmaltu lakum dinakum hande mi timminani on diina moɗon hande kadi kala ko artiti ga e fiyake madama ko diina wonɗen jokkude sen daari ko ɓen ɗo jokkuno kon en tawayno hentino laaɓi amma piiji adunaji ɗi tata ko fewnditotoɗi kesi ɗi alano e zaman maɓɓe ko honɗum islam ñaawi e ɗin yomi men tabaraka wa taala himo waɗi karamo koɓe min baynina ɓe tawata ko anduɓe alkitabu wa sunna ala fahmi salaf kanko allahu wi fasalu ahla dhicri in kuntum la ta'lamun nelaɗo maki alayhi salatu wassalam al ulamau warasatu l anbiya aɗa waɗi cheikh souleyman rouhayli ɓe maki hafidahullah wonde kala neɗɗo mo tata o wuuri e fitna walla yimɓe ɓen si wuuri e fitna no jeeya e laawi ɗi ɓe rewata fiyo ɓe yaltu e onɗon fitna arrujuu ila ulamai lkitabi wa sunnati ala fahmi sahaba ɓe mana ruttagol e karmokoɓe ɓen karmokoɓe ɓe tawata ko anduɓe qur'ana e sunna ɓe noddanayɓe ɗum ɗon ɓe si tawi hawri on tigui ruttike e ɓen ɗon bi idnillahi tabaraka wa taala o heɓa e lawol ngol o yaltira kono si tawi mo kala jooɗike jahilun wa alimun goto kala no wolirde e sengo muɗum mo kala no taskanade hoore mum yaha la shakkatana on heɓoto cheikh fousani ko ɗum ɓe maaki hafidahullah ɓe maaki wonde ida nacha'at l fitnatu fa kalamu lulamai wabalun ala l umma fa kalamu ljuhali wabalun ala l umma wa sukutu lulamai wabalun ala l umma ɓe maaki si fitna yalti karmo koɓɓen si deƴƴi ko tana nambara wonande mofte ɗe si majjuɓe ɓe hokki kundule maɓɓe ɗen toon kadi ko tana molanaɗo wonande mofte ɗe ndo noon no jeeya e ko tampiniyal annon mo kala no eɓɓude hoore mum joni konta hoore mum ko haali inna wowle walla on tigui ndaara alhaali makko on ha o inna joni ɓaawo janggo e leydi kaaril walla ɓa kanko neɗɗanke on o innama ko ustage jo hande kadi o yaltinanayi hoore makko ka haqqille makko o fijja goɗɗum gadina ndo ko tan ko ɗum cheikh fausani ɓe maaki la yazalu al insanu aliman ma talaba al ilma ɓe maaki fa mahma wanna annahu qad alima fa innahu jahil ɓe maaki neɗɗo sertata ko o gando tanke mo jangude kono ñande kala ñande o yehi ha o andi o wi hoore makko joni o jangilan ni ɓe maaki hara yo andu gila nden ñanden ko o majjuɗo gila nden ñande yo andu ko o majjuɗo yo andu ko o majjuɗo idan neɗɗo no hani taskade ɗum ɗo hara waɗali ibra on e welugol ɗen ɗe yimɓe ɓen na welugol ɗengal neɗɗo wawugol yuɓɓugol makko yewtere e wawugol makko arabu e labegol ngari makko e labegol ɓandu makko e yaltitande makko na ɗum neɗɗo taskirte ka islam na ɗum kadi karmokojo taskirte ka islamu koko o yewtata ko ibni usaymin ɓe maaki ɗum ka sharhu riyadi salihin ɓe maaki wonde kam min insanin taliqi lisani fasih albayan ɓe maaki ida ra'aytahu yu'jibuka jasaduhu walla jismuhu wa in yaqul tasma' li qawlihi ɓe maaki walakin la khayra fihi no heewi e yimɓe neɗɗo mo yiyata tawa ɗengal ngal no weli moƴƴa mo wawi yuɓɓude haala sa ndaari ɓanndu makko num ta machallah ko baadi yaltitundi labande so wowli kadi e jonna e monande maɗen heɗoɗa moƴƴa ɓe maaki kono la khayra fihi har moƴƴere ala e makko fi hon ɗum la yaqulu bil kitabi was sunna na qur'ana e sunna o wolirta na qur'ana e sunna kamɓe cheikh usamin ɓe maaki ka sharhu aqidati tahawiya wonde nahnu la yahummuna arrijalu innama yahummuna alhaqu alladi qalahu arrijal enen na yimɓe ɓen himmata en kaari no mari shahada kaari no mari shahada kaari no mari alyahudu joomi men hokkunoɓe gande ha o wi mathalu alladina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha ka mathali lhimar kaari ɓe ala ganda e marno bal amande janguno ha o majjiri gandal makko ngal kono joomi men wi fa mathaluhu ka mathali mada ka mathali lkalbi joomi men li wi ataynahu
ha yatina min okkunomo e ayeji amen ɗe min okkunomo gandal mo walana idan madama e wuuri hande e yaasi mo tawata hino juulirɗe no heewi yimɓe ɓen mo kala faala ɗo fayda no waajade ɗum ɗo no addude ɗumaji shi'a no waajorde feere e tijjaniya no waajorde feere suufiya ihwani no waajorde feere goto kala no waajorde ahli sunnati wal jamaa no waajorde feere ɗo ko ɓe neɗɗo o watta yili moƴƴa en hewti noon e zaman mo tata pellet en haton jini e gandal ngal ɓe maki si tawi yimɓe ɓen ari lurude mo kala noddani ko mum kon a yilti to jogoɗa qur'ana e sunna on e ko sahaba ɓen faamuno jon tigi men minike landoɗamo ene ko honno sahaba ɓe wiwno yo alhaali ko honno ɓe jogitorno sifa oɗo alhaali jogitoɗa ɗum ɓe maki fama lidhawi tahsili udhrun bi tarki ma atahu bihi jibrilu fi manzili suwar ay ɓe maki fama lidhawi attahsili bimana alana kala neɗɗo mo tawata ko neɗɗo wawayɗo hemtinde hunde neɗɗo mo tata haqqille makko ɗen no selli ɗe bona kanko neɗɗanke on alhaali makko on no yeɗɗi bimana mo wawi dartude piiji ɗin few joomi men jarriboramo nawnare hay hunde ka haqqille makko kanko neɗɗo on alanamo udhrun ganto bi tarki e tertagol ma atahu bihi konko addani ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalamu jibrilu fi manzili suwar bimana e ɗiɗo corteji ɗi tawata ko tippinaɗe e corteji tippinaɗe yani qur'anare nden faandaɗo qur'anare nden woni ko faanda allahu tabaraka wa taala o jonnude jibrilu ɓe tippini nde e nelaɗo alayhi salatu wassalam o yaqul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah kanko allahu tabaraka wa taala o wi wonde wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin kamɓe jibrilu alayhi salatu wassalamu tippini qur'ana e nelaɗo alayhi salatu wassalam bi idnillah kamɓe imamu zanjani ɓe maki kala neɗɗo marɗo hakkille o feeta o heɓoyta nganto yeeso allahu tabaraka wa taala ka aduna ɗo tigi o jaɓantake nganto kanko neɗɗanke o e accugol makko jokkugol ko o qur'ana mo allahu jonni jibrilu ɓe tippini e nelaɗum alayhi salatu wassalam wa bayyana fahwahu nabiyu bi sharhihi kamɓe nelaɗum alayhi salatu wassalamu ɓe ɓangini haqiqa muɗum on e ma'namo ay fahwahu ma'na muɗum ko innete fahwa shay'i ko ma'nahu wa haqiqatuhu ayi nelaɗum alayhi salatu wassalam qur'ana tippi e maɓɓe ha gasi ɓe ɓangini nde hattirde ɓangino kadi jomi me wi kanko tabaraka wa taala wonde o tippin sunna on e maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam fi honɗum yoɓe ɓanginan enen ndeɗo mofte ko tippina e hoore meɗen ko woni ndeɗo qur'ana kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en qur'ana on ha henti ɓe sharhani en ɗum ha laaɓi pos ɓe sharhiri ɗum sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wa adda ila al ashabi ma anhu qad sutir kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yottini ɗum ɗon faade e ɓeɗo sahabaɓe e konko tawata pellet immorde e maɓɓe windama ayi ɗeɗo hadisaje maɓɓe oɗo sunna maɓɓe ma qur'ana on tippike maɓɓe ɓe jangani ɗum sahabaɓe ɓe sharhiri ɗum ɗon oɗo sunna maɓɓe sahabaɓe windi ɗum ɗon kamɓe kadi ha henti ɓe yottinani artuɓe ɓe manaɓe ɓe wuridi ɓen e muɗum woni ɓeɗo tabi'ina idan kamɓe imamu zanjani ko ɓe faala e makande ɗo ko wonde kala manin neɗɗo mo tawata haqqille makko ɗen no selli o feeta haqqille makko ɗen bona kanko neɗɗo o heɓata nganto ka aduna ɗon kadhalika o heɓoyta nganto kadi kala fara yeeso allahu subhanahu wa ta'ala si tawi hawri o tertike jokkugol qur'an o tertike jokkugol sunna ala fahmi sahaba waɗi noon an oɗo neɗɗanke allahu tabaraka wa ta'ala ko waɗɗinma ko jokkugol qur'an e sunna allahu waɗɗina en jokkugol ibnu adama hay e goto siwana nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓeɗo tum allahu o waɗɗini e hoore men enen ɗeɗo mofte jokkugol ka asli ɓeɗo reggi ko ɗum imam ibnu qayyim ɓe maaki ka zadul ma'ad wonde annabiyu sallllahu alayhi wa sallam wahdahu wajibul ittiba'i
وكل من سواه فهو سائغ الاتباع بماكي كون نلانو عليه الصلاة والسلام توأي هوري من إن مفتدين جوكوغل يكالا كو بيأدي أما مونا بكم نلانو عليه الصلاة والسلام هو نيوتو دو جوكوغل كونتو جوكيتي كو سيو فيبوديري نلانو عليه الصلاة والسلام سيو لوتو ديري إما kanko neɗɗanke o jokkatake ka'inan man kana ɗum won ɗo woni ko ɗum imam maliki ɓe makuno ma minna min ahadin illa wa yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa sahiba hada alqabr fa ashara ila qabri nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki enen ɗeɗo mofte ala e men hay e goto sina konguɗi makko ɗin ko suɓeteɗi no woodi ko o ɗettante no woodi ko o ɗettantake siwana hombo no laaɗon alayhi salatu wassalam شيخ فوزاني حفظه الله بماك وأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده إمامنا بماك فكل من اتبعه فهو إمامنا وكل من خالفه فليس إماما لنا بماك نلان عليه الصلاة والسلام كان بتوني المامي كلا ينتندو بكو المامي ميدن كتي كلا لندينو بناو المامي إذن تسكت المؤيا داري عند وند si tawi hawri a tertike ɗo qur'ana e sunna jokki goɗɗo fi tawi kanko neɗɗanke on himo weli haala walla fi tawi kanko neɗɗanke on mo mari groupe ɗuɗuɗo walla fi tawi kanko neɗɗanke on himo laba mbaadi walla fi tawi kanko neɗɗanke on himo welama kamɓe imamu zanjani ɓe maji a heɓata ngandu la fi dunia wala fi l akhira ke haqqille maɗen no selli jomi men ko jonniri en haqqille ɗen ko fi yen sendidir linufarriqa bayna alhaqqi walbatil الشيخ فوزاني بماكي كتعليقات مقلي على شرح السنة للإمام البربهاري بماكي وندي داري الله تبارك وتعالى كلا إندكو جني حق لكم أتوين جني صفة حق لنتدي go kako tabaraka wa ta'ala ono diridi al aql haqqille shafozani be maki al aqlu kuma ya'qilu al insan bima'na ma يربط الإنسان ويكون حاجزا بينه وبين ما يضره وإن تهقل كونكو حبتا وحبتا نتنكي في بمو hara o ya haali faade e ko bonnatamo on alhaali naare moƴƴe hakkunde neɗɗo selluɗo tawdo ka o selli hakkil ɗon e ɓaawo haqqille makko ɗen bonde wona feetuɗo tawdo ka o selli hakkil ɗum fuu si o ñaamay ko laaɓi si o yaray ko laaɓi si o yii ko tuuni o woɗɗito to few hay so ñaamete makko memi leydi o enna o ñaamata par ce que no tuuni wa kadalika lince tuunɗe o jaɓata ɓornaade o ukkoyta koye pubelje kono ka konko haɓɓaynomo ɗon gayni bonde o kaka pubelji o dawrata o toon o yahata ñiye ñolɗe o ñaama diye ñolɗe o yara o ɓorno lince o ɗetta dolle ɗe anndanɗa hoore ma nafatamo e hunde o romɗo par ce que ko haɓɓaynomo ko boni wa kadalika allahu wi haqqille ɗen hijr hal fi dhalika qasamun lidhi hijrin oɗo hijr koma yakunu hijran wa hajizan bayna al-abdi wa bayna ma yu'dhi ko konko wonta heedode hakkunde neɗɗo e ko lorratamo wa nafsu shay'in allahu wi haqqille ɗen annuha li annahu yanha sahibahu an ma yadurruhu wa yu'dhi haɗay wondiɗɗo muɗum on e konko lorratamo idan si allahu hokkima haqqille sellude e hino qur'ana e hino sunna e hino hiɗa wuuri hakkude karamokoɓe ɓe tata ko andude qur'ana e sunna a tertike jokkugol qur'ana e sunna imamu zanjani ɓe maaki a heɓata nganto la fi dunia wala fi l akhira ala oɗo waɗi watte yili moƴƴa ko yiɗata ibnu adama wo ko yiɗatamo madama na o annabajo wona o masum wattu yili moƴƴa e fiyake makko anda wonde kanko neɗɗo ko yiɗɗa karamokojo ko yiɗɗa karamokojo jogitanomo falje sa jogitanike mo falja ya lorrotako kono si a jogitanike mo wonde pellet hiɗa yiɗimo 100% fiyake makko on ɗa jokki kala ko wowli a ɗettay aɗa ɗiɗi walla ase imam ibnu qayyim ɓe maki ka madariju salikin koɓe kamɗo ɓe sharhayno nden deftere manazilu sabirina bayna iyaka nabudu wa iyaka nastain ɓe janti toon ha kamɓe imamu ɓe ɓangini wonde neɗɗo no winda bindi ma o wowla konngol tawa neɗɗo on no wele kono tahi mo falji
neɗɗo on yo wele kono yo gonga o wele ɓuri neɗɗo on. ينبغي للإنسان أن يكون الحق أحب إليه من أي عالم. yohanani neɗɗo ka gonga o wonata no wela mo ɓuri wonɗo o wonɗo e karmakojo ko jangi o ko jangi ɗum hara yande o lundi gonga o tattabi'u lhaq so feppodiri e gonga innama tuhibbuhu limaga li ajli lhaq andati bani ko sabu wasede ɗum ɗo watta yimɓe ɓoyi goɗɗo si jangi ha o yoolike ɓe yaada e makko fu o janga o yaha o jarribe o yoolo fu ɓe jokka ta ko sabu honɗum sabanede ma tawde hari na sabu gonga ɓe yiɗirimo ko kanko tigi shahsiya tan ɓe yiɗi walla o ɓe hoditori ko neɗɗo mo faljata few kamɓe ɓe ala jangude ɓe ɗaɓɓita gonga ɗum ɗo ko tana ɗo ko tana ko ɗum ɓe maki famali zawi tahsili alana kala ɓe yimɓe ɓe tawata hiɓe mari haqqille few allah tabaraka wa taala no sellinide udhrun ganto bi tarki e accugol ma atahu bihi jibril konko tawata kamɓe jibrilu ɓe addani ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalamu fi manzili suwar ayi ka corteji tippinaɗi woni ka nder qur'anare wa bayyana fahwahu ɓangini kadi mana muɗum on e tigi tigi muɗum on annabiyu sallllahu alayhi wa sallama bi sharhihi sharhu maɓɓe ɓe sharhiri qur'ana on bi sunna ɓe ɓangini ha laaɓi pos wa adda ila al ashabi ɓe totti ɗum ɓe yettini ɗum faade e sahaba ɓen ma anhu konko tawata immorde maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam kadi sutir gomɗi windama imana oɗo sunna ko tawata windama ittama e maɓɓe sahaba ɓe wakkilino ɓe windi ɗum ɓe yettinino laaɗo ɗo haray wakkiloɗen moƴƴam woni yimɓe ɓe tawata ko ɗaɓɓitay ɓe gonga tawa kala ka yiwɗa gonga on kala ka yiiɗa gonga on a jaɓay mo haysi neɗɗo on no mettama abdullah ibn mas'ud ɓe maaki man ja'aka bilhaqqi ɓe maaki fa aqbilhu minhu wa in kana baghidan ba'ida wa man ja'aka bilbatili fardudhu alayhi wa in kana habiban qariban ɓe maaki kala addanɗoma gonga jaɓo e jungo makko haysi tawi ko mo añuɗa haysi tawi ko neɗɗo mo hawtale ñol few ɓe maaki kala addanɗoma mere haysi ko nen goto baba goto haysi tawi kanko ɓurɗa yiɗude e yimɓe ɓen ba'da nabiyi sallllahu alayhi wa sallam walla e ɓen ɓe wuriduɗa en zaman fof kanko ɓurɗa yidde so addanima mere jonni tumo nde wata jaɓa ɗum ɗo hani wonde alhaali neɗɗo mo tata ko talibul haq woni jogitoɗa kadi ko jogitorta kon ikhlasa ara ko anni e laaɓuɗo pos laɓɓinalngol allah wona fi yimɓe ginno kaari no tinni e ɗaɓɓito gonga kaari ko gonga wolata kaari no yiɗi gonga laa na ɓe wonɗa rewde wona kamɓe jonnatama par ce que kala jarriboraɗo arriya wa sum'a ko ɓuri hewde ko wona ibni usaymin ɓe makiri noon qabla an yamuta yatahawwalu haaluhu ɗo yo maayo ɓuri hewde ko allah waylita e alhaali makko ɓe maki si a yii tun neɗɗo yeyi karande lawol no inna kaari no jogiti gonga yeyi ha o murti ka sakkitode fiyake makko ɓe maki wata waɗu e ɗiɗi hari ka arande lawol na ikhlas o mari simo marno ikhlas allahu no foti rena e mo e hoore golle makko moƴƴere allahu wi wa yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunia fil akhira o wi kanko allahu wama kana allahu liyudi'a imanakum o wi inna allaha la yudi'u ajra almuhsinin ibni usaymin ɓe maki idan ɗum holli en si a jogitike ikhlas allahu renidete golle maɗen ha maya e hoore majje kono so tawi on tigi ara ikhlas ko heewi kongo waylitoy to siwo maaya ɓe maki ko ɗum woni firo ka hadis abdullah ibni mas'ud ka nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maki ɗo wa inna arrajula la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira' fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli nnari fayadkhuluha ɓe maki mana mum no ari hadise goo wonde inna arrajula la ya'malu bi amali ahli aljannati fima yuzhiru linnasi wa huwa min ahli nnar ko ɗum wari siɗen faala heɓugol al istiqama tigi ko ɓe ɗaɓɓen ikhlas toroɗen allahu tabaraka wa taala ta kala ko wattinka diina ko sabu makko sen ɗaɓɓay gandal ko lillah sen juulay ko lillah sen okkitiray ko lillah sen waɗay da'wa ko lillah
sen jannay ko lillah kala ko watten e to de wona lillah cheikh usaimin ɓe maki ka sharhul mumti e to hay ko fijirta ɓergu maɗa ko e ko fijirta ɓiɓɓe maɗa ko anniyoɗa ko lillahi wonɗa wadde fiyo baraji ɗi ngel ko nangata ɓiɗɗo ma lunnoɗamo si tawi a annike ko lillahi wa fillahi baraji e goto sa annike noon ko adatan baraji ala waɗi karmo koɓɓen ɓe maki anniyatu hiya allati tufarriqu bayna al ibadati wal aada cheikh usaimin ɓe maki ko moƴƴotoɗa e ɓengu ma kon o jonnatamo dépense kon si tawi ko adatan figuɗa ka haqqille ma simi waɗa allon joni ɓe aybinayla ma si mosani ɓengu an joni mi dakmitoto tawa wokoya eto ha tawa ko wonɗa warrude ɗum ko iqtida an bin nabiji fiyo baraji heɓ par ce que si anni on ala ton heɓata wadde wakkiloɗe laɓɓini anni men ɓe maki fa billahi tawfiqi bimana ko allahu tabaraka wa taala woni ko hawrindin tanmi e gonga o kanko mi ɗaɓɓiri yo hawrindino ɗum ɗo annabi shuaibu ko ɗum ɓe makuno ko jomi men wi ko ɓe makuno ko wama tawfiqi illa billah neɗɗo ko ɗum ɗo ɗaɓɓata ko allahu hawrindinta e gonga ɓe maki wa amulu afwahu bimana kanko kadi woni komi yeli yaafuye makko on kanko mi ɗaɓɓiri yo yaafolan kala bakkatu komi waɗi wa as'aluhu o kanko allahu kadi woni komi tori hifdan renal ngol lam yaqini pellital angal ay gumɗinal angal komi woni e hoore mum kon ka diina min al ghiyar immorde e waylagol ay attahir yo renanan komi jogiti kon ka diina hara alaali an on waylaki mi murtali mi wona fewuɗo li as'ada fiyo mi malere bil fawzi geɓagol geɓal almubini ɓangugal ngal woni natugol aljanna neɗɗanke o wonade ka aljanna o wona neɗɗo mo tata ko neɗɗo aljanna koko ɓe maki ɗo kamɓe imamu zanjani nde ɓe maliroyte ɓe geɓiroye bil fawzi l mubin ngal ɗo geɓal ngal tawata ko geɓal mawnugal ngal ɗum ɗo eɗen andi alfawzu l mubin ko ɗum woni annajatu min annari waddukulu ila aljanna ko daɗugol neɗɗanke on ngeɗo yiite o naata aljanna tawa yiite me maali mo ɗo waɗi joni meɗen tabaraka wa taala no heewi ka o jantoto fiiɓe ɗo yimɓe naate ɓe aljanna naadoygol ɓe aljanna kanko allahu o wiya wonde dhalika huwa alfawzu lmubin wonde ɗum ɗon naatoygol maɓɓe ka aljanna tawa hiɓe daɗi yiite ko ɗum woni ngal ɗo geɓal ngal tawata ko geɓal ɓangungal malore nde tawata ko feeñude ɓe maki musabiqan hara kadi naatugol anke aljanna ɗo yani e ngal geɓal ɗon hara musabiqan komi adiɗo komi jeeyaɗo e adiɓe ɓen ila jannatil firdausi ka aljanna firdausi oɗo ɓurɗo towde fi salihi zumar e ngal ɗo dental walla e ɗeɗo dente ɗe tawata ko dente moƴƴuɗe ɗen ɗiɗo abiyatiji ɗiɗi ɗi ɓe sakkitori oɗo ra'iye maɓɓe fi sunna kamɓe imamu zanjani ko abiyatiji ɗi tawata ko ɓe janti ɗo kon neɗɗo kala neɗɗo mo tawata ko faalaɗo goonga neɗɗo kala neɗɗo mo tata ko ananɗo hoore muɗum mapani wonki muɗum kin ɗiɗo du'aji ɗi ɓe du'i ɗo neɗɗo kala neɗɗo no hani du'aji ɗiɗo no hani jogaade o waɗi makugol maɓɓe wonde wa billahi tawfiqi ko pelleti hiɗen andi wonde ko inneti almuwaffaqu ko man waffaqahu llahu jalla wa ala ko innete on hawrindinaɗo ko onmo allahu tabaraka wa taala hawrindini o wi'e wa ala llahi qasdu sabil wa minha jair bimana kala neɗɗo mo tata ko faalaɗo heɓude laawol kol tawata ko laawol peewal ngol kanko neɗɗanke on ko allahu tabaraka wa taala woni ko ɗaɓɓirta ɗum waɗi ɗum alhidayatu biyadillahi jalla wa ala allahu wi'e ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum kanko allahu tabaraka wa taala o wi'en kono yo jeeyaɓe on fuu moɗon ko on majjuɓe siwana on mo tawata komo mi fewni ɗaɓɓirelam pewal mi fewna
nono laaɓi ka hadith al-qudusi imam muslim ɓe felli ittaɗo e abu dharrin al-ghifari radiallahu anhu. idan neɗɗo on no haani jogitaade ɗum hawrindireede makko nden fof wona haqqille makko ɗen hawrindintamo wona gandal makko ngal hawrindintamo ko si allahu hawrindinimo ɗum annabi Shu'aib ɓe makuno wa ma tawfiqi illa billah bimana hawrindintalan e ko welatamo kon kanko allahu e peewal ngal sina kanko allahu jalla wa ala. no heewi yimɓe jannguɓe tawa gande ɗen no ɗuuɗi moƴƴa hiɓe hunji ko ɗuuɗi kono tawa wa ma wuffiqu ɓe hawrindinaka e gonga no waɗi yimɓe ɓe tata adallahum llahu ala ilmin allahu majjimɓe fewtay koye hoore gandal ɓe marile gandal ngal na heɓugol gandal ngal toni shart wona wonugol tumbo karmo koɓɓen tu woni shart wona bi maana jogagol jawdi woni shart wona kadalika jogagol dambe woni shart wona jogagol haqqille woni shart wona wakkilare nden tu woni shart. neɗɗo on ko wakkili o ko wakkili ko tinni o ko tinni yo ɗaɓɓira allahu tabaraka wa taala ko wiyete kon hawrindinede at-tawfiq e maki wa amulu afwahu ay naam neɗɗo on no haton jini e hafranal allahu tabaraka wa taala ko waɗi kullu ibni adama ko khata wa khayrul khata'in tawwabun ɗo nelaɗon ɓanginani en ɗum alayhi salatu wassalam ka hadith abdullah ibni mas'ud neɗɗo kala neɗɗo ibnu adama kala ibnu adama falje ibnu adama kala ibnu adama yana e bakkat e o hadith al qudusi mo jantiɗen naalen jomi meɗen mo janti e nder makko ton o wi ya ibadi innakum tukhti'una billeyli wannahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. o wi ko ono yo jeeyaɓe ande de hiɗon falja hiɗon woofa hiɗon waɗa bakkatu jemma e ñalorma min noon komi yaafotoɗo bakkatuji ɗin fof si neɗɗo on tuubi o timmini chartiji ɗin to reela yaafuyemi yaafo a neɗɗo ko wakkilɗa wo ko wakkiliɗa koyɗe maɗa ɗe nde woofayde won jomi meɗen tabaraka wa taala o sifike hay almuttaqin yimɓe hulayɓe moɓe wonde yimɓe waɗa bakkatu أنك الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وهي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا والذين بمبتوة كم بإهور مأبتك ستبي هوري بأري ودبكات فسيدوك وصفك بك آية أرنو كبمتقون وعدت للمتقين كآية دمو كانكو الله وصفي بك من المحسنين وميت بنو الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إذن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يدوك أهل التقوى وميت بأري ودبكات كم بتجي ما بياني فاحشاكو ترطو يا الوقت سبيني الفرق بين التقي والشقي لا بمجرد الوقوع في الخطأ بل تعجيل التوبة وتاجيله woni hakkunde ko selli hakkunde neɗɗo malaɗo hulo allahu e neɗɗo malkisaɗo na innugol nde hulowo allahu o yanata e bakkatu ko hay kanko si o yani e bakkatu o tuubayki sanka o andi ɗon ko bakkatu allahu wi walladina ida faalu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru llaha fa ay liltaqibi wattartibi fastaghfaru lidhunubihim o janto yeeso toon o wi walam yusirru ala ma faalu wa hum yalamun ahlu taqwa koni amma noon ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe ahlu shaqawa yimɓe malkisongo ko yontigi bonno ha imma o wiya o tuubata few walla o inna on tuma o tuuboyay o maaya tawa o tuubaali nogotana ɗum ɓe maki wa amulu afwahu idan neɗɗo da'iman wa abadan istahfirillah elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ya ayyuha nnasu tuubu ila llahi istahfirullaha wa tuubu ilayhi fa inni atuubu ila llahi fi lyawmi
ɓe maaki 100 marra riwaya goo kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki akthara min 70 kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe heewno ko ɓe toroto allahu yaafuye maa kawnihi qad gufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhar abdoullahi ibni umar ɓe maaki no heewi kamen jooɗoto takko nelaɗo alayhi salatu wassalam men nana ɓe maaki allahumma agfir li ko ayo allahu tabaraka wa taala yaafolam walla allahumma inni as'aluka an taghfira li e ko nandi e sifa ɗiɗo konguɗi tawa ɗum ɗon ko jonde ko ɓe jooɗi takko nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe nelaɗon ɓe toroto allahu yaafuye tawa jonde wotere nden ko fanɗi o ɓe waɗay laaɓiji temedere en ndaari hadis on ɓe addi siira mo nelaɗon alayhi salatu wassalam waɗirayno istigfare ɗum jonde wotere ɓe wawno wadde istigfar terle laaɓiji ko fanɗi wo laaɓiji temedere rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabu rahim innaka anta at-tawwabu al-ghafur maaki ɗum ɗo ɓe jantotono ɗum ɗo jonde wotere nden ko fanɗi wo laaɓiji temedere ɓe maaki wa as'aluhu hifdan yaqini min al-ghiyar nono kala kad no watonjini ɗum par ce que neɗɗo hande ɗa wona ɗa feewi ɗa himmani diina janngo sina joomi meɗen faabima wonki maɗa kin hawke few walla iblisa sowol sina ɗum ɗon koko seeɗi ɗen no heewi ko watta ɗum addi nelaɗo alayhi salatu wassalam no heewuno kaɓe makayno ya muqalliba alqulub thabbit qalbi ala dini walla ya musarrifa alqulub thabbit qalbi ala dini yumma meɗen aishata radiallahu anha ɓe lamdo nelaɗo alayhi salatu wassalam fi on du'a heɓe heewi waɗugol mo fi on ɗum nelaɗo make alayhi salatu wassalam wonde qulubu libadi bayna usbu'ayni min asabi'i arrahmani yuqallibuha kayfa yasha wo ɓerɓe jeyaɓɓen fof ko hakkude kolli allahu ɗiɗi woni mo waylitira ɗum no o faamira gaye goɗɗo hande tan o yeɗina faɗɗi janngo walla ko arata son fotti tawa fiyake makko yurmi no heewi joni fiyake on wona fuɗɗagol ngol innama al a'malu bi khawatimi fiyake on asha'nu laysa bi awwalihi walakin bi akhiri fiyake on na arano ɗum nde darete ko honto malakul mawti tawatama ko honɗum hotideta mum ko jomi maɗa tabaraka wa taala waɗi neɗɗo no haton jini e toragol allahu tabita ɓe maki ɓe tori allahu jalla wa ala yo allahu on renanɓe pellital maɓɓe ngal ay finde maɓɓe nde ɓe fiɓi nde diina maɓɓe ka ɓe jogiti kan hara o ɓorali ɓe kanɗum few hara o jarribaki ɓe ɗum ɗo waylaniɓe few fi honɗum ɓe maki li as'ada bil fawzi al mubini musabiqan ila jannati al firdausi fi salihi suma waɗi kala faalaɗo yaade aljanna al firdaus tawa kadi hara yiite me maali mo few ko ɓe o jogito ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe addi kon tawa kanko neɗɗanke o himo yeɗɗi e muɗum simo faalaɗum ɗon ko ɓe o jogito ɓe maki fiyomi malire geɓal ngal tawata ko geɓal ɓangungal ngal woni naadede aljanna musabiqan hara komi adiɗo mana komi jeeyaɗo e adi ɓen ila jannatil firdaus ayi kadi na aljanna wonɗo oɓe faala ko aljanna firdaus on tigi tigi woni himɓe maɓɓe ɗen koɓe ɓuri e faale ɗen ono enen hande eɗo goɗɗo no inna kanko yo nattun aljanna bal woɓɓe go inna joni hayso ɓe natali aljanna yo ɗum ɗon tum ɓe natali yiite ma ɓe inna hayso tawi kaka darja arano ka aljanna ɓe naati kamɓe yakfihi tilaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ida sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus ɓe maki si ɗon torade allahu aljanna toremo aljannata alfirdaus wonno ko on ɗo woni daraja ɓurɗo towde e darajaji aljanna ɗi ene laaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam wonde aljannaji ɗin hiɗi mari darajaji ƴewde e darja aljanna arano hewta aljanna ɗin mon no fotawa hakkude leydi e kammu e maki aljannaji ɗin no mari darajaji ɗi tata ko towɗi terle darajaji temedere e maki ko ɓuri tuwde e muɗum noon ko aljanna alfirdaus par ce que nde maki goɗɗo no naata aljanna o hayno galleji woɓɓe goo ka aljanna tawa no waywa noɗɗo darorta ka leydi ɗo hayno hoodere dow ga tawa ɓen ɗon ko sabu ko joni meɗen tabaraka wa taala towni fiyake maɓɓe on kon ko ɗum ɗon towni ɓe dowta iɗan
neɗɗon no hani himmande ɗum ɗo ɓe maki fi salihi zumar ay ka dental ngal dental dente ɓe tata ko arane ɗen yomi me wi wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum ɗo taskagol oɗo alhaali ya artawa malaikaɓe ka dambugal aljanna bo ɓe ɗowta on taw woɓɓe maɓɓe ɗowta on wannon wasiqa alladina ittaqaw rabbahum ila aljanna no way was tawi ko cortège ɓe waɗante malaikaɓe no ɗowtude ɓe kamɓe hulay ɓe joni maɓɓe ɓen ha ka aljanna zumara ara ko ɓe dente dente joni noon hatta ida ja'uha ha ɓe ara ɓe hewta ka aljanna wa futihat abwabuha ɓe udditane dambuɗe ɓe tawa malaika to ɓen malaikaɓe on ɓe toon ko jaɓɓotoɓe ɓe ɓe jaɓɓoɓe ɓe innaɓe salamun alaykum kisal woni e dow moɗon onon kisal woni e dow moɗo yiite memata on few tikkere joomi mon tippotako e hoore moɗon few ɗo ko malaika ɓen jantantoɓe ko wonde kisal woni e dow maɓɓe ɓe addanayɓe noneji none goo ɓe innaɓe tibatum on laaɓuno ka aduna wonɗo yimɓe laaɓuɓe rewayɓe allahu no haanir nokku goo ɓe innaɓe bima sabartum sabu ko muññino ɗon konka gurdan aduna wonɗo yimɓe ɓe tata ko yimɓe tabituɓe hoore diina allahu kan aybinowo aybinali on ha iwɗon haɓowo haɓali on ha egguɗon yennowo yennali on ha iwɗon ɗon tampere kadi heɓali on ha dertuɗon eɗan ɗum ɗo ko neɗɗo kala neɗɗo hatojini e muɗum ɓen tori allahu subhanahu wa taala yo allahu on arsikuɓe kamɓe cheikhu on ko ko ɓe ɗaɓɓirimo ɗo ɓe torimo ɗo enen kadi en dendagal meɗen kanko allahu tabaraka wa taala o arsika en oɗo du'a mo ɓe du'i kanko allahu subhanahu wa taala o okka en ko ko woni e nder makko ɗo o reena en o renana en ɓen gureji meɗen ɗin o arsika en ihlas e kala ko watten kon e fiyakuji kaɗo dina meɗen o tabintina en o yo ɗettitu en o ɗettita en kanko allahu e hoore o wela kon o yiɗi kon o danda e yiite makko men wallahu waliyu dhalika walqadiru alayh ɓe maki fada anka terto e maɗa ma dendangal qad abda'u konko tawata ɓeɗo yimɓe beda'a ɓe sinki wa tanaffa'u ɓe sattini ɓe iri e nder muɗum tawi sahaba ɓen e ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ardaki ɓe ɗum wa lazim waɗɗoɗa tariqa alhaqqi lawol gonga ngol woni lawol qur'ana e sunna wannassi kañum may oɗo nassu ayi ko allahu tippini gonga qur'ana e ka sunna wastabir muññoɗa e hoore ɗum ɗon hay si tawi yimɓe ɓe koppu maɓɓe ɓe añima ɓe tertikem wa hud joguitoɗa muqtadal athari bi ma'ana konko ñaawi ɗum woni konko tindini ɗum al athari batteji ittaɗi ɗin e ɓeɗo ardiɓe moƴƴuɓe gila e sahaba ɓe wal wahyi kañum may wahyu mo allahu tippini woni alqur'an wa sunna filladi e nden hunde nde tawata tanaza'a fihi nnasu yimɓe ɓe luutodiri e mayre ɓe pooɗodiri e fiyake mayre min hadihi lfiqar e ɗiɗo zamanuji ɗi tawata ko zamanuji heewɗi lurre walla e ɗeɗo lurre ɗe tawata ko lurre sakiri ɓe maki famali dhawi tahsili alana noon ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓe allahu hokki haqqille ɓe tawata ko wawɓe taskade piiji ɗi udrun ganto bitarki e accugol ma atahu bihi konko addi ɗum addani ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalamu jibril fi manzili suwar e ɗiɗo corteji ɗi tata ko tippinaɗi woni ka qur'an wa bayyana fahwahu ɓangini ma'ana ɗum ɗon on e tigi tigi muɗum on annabiyu sallllahu alayhi wa sallama bi sharhihi e ka sharhugol ɗum ɗon ayi e sharhu maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe sharhi nden qur'anare ko wa adda ɓe yettini ilal ashabi faade e wondiɓɓe maɓɓe ɓe ma anhu konko tawata e maɓɓe kadi ko pellet sutira windama woni konko itta e maɓɓe winda e sunna maɓɓe on fa billahi ɓe maki ko allahu on tawfiqi woni komi ɗaɓɓiri ɓe ma'ana hawrindinande ande wa amulu afwahu miɗo yeli kani e yaafuye makko on kanko allahu wa as'aluhu miɗo toromo kadi hiffadan reenugol yaqini pellital angal woni finde anden diina an kam minal ghiyar immorde e waylagol alhaali ɗum ɗon on
li as'ada fi yomi maliroye bil fawzi al mubin ngal ɗo geɓal ɓangungal musabiqan hara komi adiɗo min kadi ila jannati al firdausi ka aljanna firdausi fi salihi zumar e ɗeɗo dente ɗe tawata ko dente moƴƴuɗe ɗe. Cheikh Abdullah nawanen 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 laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.